Kajing pulia ni kitab u Daniel nong itu lupa. Kalian nong kebanyaw kedekat kebakandai du shipo kat lai du bakat sao. Kat bang adang pej lapan bej renti yaki ken. Pat utau ba im juna mula syong halaka ken. Kijan jung u kilong kibali kum kayor. Bat unyu kli jung u bali pir kum usnyu lang brod. Kaket jung u galong kitlik ding. Kisyalan tem jengka kilalong kading bame. Kawa kabada kading kala kersoy. Bad kala tuoj nakamat jung u. Kipai benreu daki hajar sien hajar gila syakriya u. Bad shipau hajar sien shipau hajar kila ye yang hakamat jung u. Kadorbar kala syong bishar bad lapliet yaki kitam. Ngalayo i hakijengyo i pau menmien. Bad hakmi lembat kilo kabeneng ulawan u eiro u bakum ukon ubriu. Bad ulawan syauta uba im junam. Bad lalek yalam u hakamat jung u. Bad hau la aya kabor sensyar kaburam bad kahima. Kenang babaro kipat benriu kijaj benriu bad kijaj kitien kindup syakri ya u. Kabor sensyar jung u kalong kabor sensyar kabani junam. Kaba enam ja no. Bad kahima jung u kalong kataya kaba enam la ban penjon. Kaktin jung utrai. Kajing pulena gospel bakut katkum uyo anes. Kalanong kabaningkong kadekot kabasau penyew hadu besan puwei. Ha kata kapor ujisuli iyo Nathaniel baulawan syau. Bad ulaong syapang chung u hakmi u Israel basisha. Ha uba om don jing arsam u Nathaniel lakali u kumno me ito yanga. Jisu la jubab syua bau Philip un khot yepi man ba pidang don apo uding dembur ngalio i yepi u Nathaniel la phai kitien u ong ko no hikai melong ukon ublei melong usiem ka Israel u Jisu la ong ha u hatu pinget tang namar nga ong hapi bangalayo i yepi apo uding dembur pinsyo i yak ki ai kibakham krau ban yakini bat ula ong ha u shisha nga ong hapi pensyo iya kabeneng kabapli bat yaw ang yalublay bakia kiyo yahir halor ukun ubriyo ka gospel jong utray.